Lijep pozdrav svima, ja sam Magic Leon i dobrodošli u moj novi video. Nakon 100 miliona 200 tisuća godina ponovno objavljujem video na svom kanalu. Ja se ispričavam što mi nije bilo još prije, ali evo imali smo nekakvih problema pa nisam baš bio u stanju za snimanje videa, ali sad se vraćamo i idemo snimati videe. Ok, ali prije nego što počnemo s ovim videom, obavezno palite like na ovaj video, zato što danas ću vas naučiti kako letjeti. To vas ne uče drugi youtuberi, tako da ja ću vas naučiti kako da poletite. Znam da svi sanjate o tome da želite letjeti, a sa tim trikom ćete moći i iznenaditi svoje prijatelje. Također pretplatite se na moj YouTube kanal, stisnite ono zvonce pored tipke subscribe. Kada to napravite u komentarima mi pišite jesam, stisnuo sam zvonce, bla bla bla, i u sljedećem videu ćete dobiti shoutout. A sada dajem trima komentarima shoutout na ovom videu. Oni su komentirali na mojem posljednjem videu, to je bio video gdje sam Moniki razbio mobitel, tako da pogledajte obavezno i taj video. Prvi komentar je Taki, kaže čestitam na 90.000 suba, ti si jedan od mojih najdražih youtubera, hvala ti Taki puno. Zatim sljedeći komentar, Emma Alonso, kaže ti si car, 12.222.222 dolara, toliko ti koštaš. 12 miliona, zapravo to nije uopće loše. Posljednji komentar kaže Sara Radulović, ha 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 ha, žao mi je Monika, ha 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 ha. Da, ono sprdate Monika uglavnom. Okay. A sada pogledajte kako izgleda to letinje. Ok, a sada ću vam objasniti kako da ovo izvedete, kako da zadivite sve svoje prijatelje, kako da učitelji u vašoj školi misle da ste vi, ne znam, čarobnjak. Jako je zapravo jednostavno, samo morate imati jednu jako bitnu stvar na umu kada ovo izvodite. Morate odabrati jako dobar kut. Znači, ne odgovaraju svaki kutevi. Recimo, sad ću vam točno objasniti kako izgleda taj efekt, pa ćete onda skušati šta mislim po to. Kutevi, to jest kut. Ok, kad se okrenem ovako i Monika me snima. Čekaj, ajde. Izgleda kao da letim. Ovo izgleda super. Da kažem. Izgleda kao da letim. Ali, kada stanem ovako, vidjet ćete zapravo što se događa. Zapravo, samo održavam se na jednoj nozi. To jest na prstima desne noge. Možda vama sa lijevom lakše. I to onda sa one strane izgleda kao da letim. Još jednom, ovako to izgleda sa krive strane, iz pogrešnog kuta. Ali, kada dođete sa druge strane, to počne izgledati kao da letim. Također postoji još nekoliko dosta bitnih stvari. Recimo, bitno je da imate dugačke hlače. Kao što vidite, ja vjerojatno ste mislili da sam budala, zato što sam obukao duge hlače usred ljeta, ali da, one su jako bitne da bi ovaj efekt izgledao dobro, jer ako nemate duge hlače, one zapravo pokrivaju jedan dobar dio ove noge, tako da to izgleda što bolje. I uglavnom, ako idete to izvoditi nekome, dobro izvježbajte pred ogledalom, to je najbitnije. Znači, ako imate ono veliko ogledalo, stanete si pred ogledalo i točno ćete naći kut koji vam najbolje odgovara, kut u kojem najbolje ovo izgleda. Tako da, pred ogledalo i vježbat i sve dok ne uvježbate najbolje što možete. Nemojte to izvoditi nikome zato što će vas skužit i onda ćete se osjećati loše. Tako da, i ako izvodite, nemojte predugo to raditi. Znači, samo dođite, kažete gledaj, sad ću napraviti nešto nevjerovatno i dođete, napravite to, hop, i to je to. Više nemojte pokazivati, zato što duže to pokazujete, to će oni duže imati vremena analizirati to što ste napravili i moće vas prokužiti. Tako da, samo jedanput to napravite, neka izgleda super, neka izgleda efektno i zeznite nekoga. Također, želim stvarno da ovo naučite i da izvedete pred kamerom, to jest da se snimite, stavite na Instagram, označite mene na Instagramu, ovo vam je moje ime na Instagramu, iluzionist.leon, označite me, neka vam profili budu na javno i ja ću izabrati najbolji od tih svih vaših videa i objavit ću ga na svoj story, dobit ćete shoutout od mene, također i u sljedećem videu ćete dobiti shoutout. Tako da bacite se na snimanje, idite letit. Također još jednom
jako bitno, ostavite profile na Instagramu otvorene kako bi ja mogao vidjeti taj video. Ja se nadam da vam se ovaj video svidio, ako je naravno šta morate napraviti, bacite like na video i također pretplatite se na moj YouTube kanal, stisnite onu subscribe tipku, stisnite zvonce, ako ste to napravili još jednom kažem, pišite dolje u komentare da jeste i ja ću onda nekome od vas dati shoutout u svojem sljedećem videu. I da, naravno hvala na 90.000 subscribera, hvala, idemo na 100.000 i to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali, da ste nešto naučili i vidimo se u drugom videu. Bok!